La jandai artat kapor ban khwai mo min sai pet ha kapor we alai kane kapung kebasan mo kebasau kane ini like pet ya karkum ready jong ginong khwai pet shrak kini ki khwai ki lai pen bet ne sao lại có khoai kirawan là chân artat kapor we alai Kapur khoai kampadai Sobaha banbu suaki riwang sepok Kapur khoai kadai haduk kadai siten Kapur stang kadai benang ni profit Kapur ban penkut lu kadai benang ni profit Sobaha la benang pencai sekmat Ini bat lang ni kapur Sobaha kapur mentadang Haduk kapur ban stang ni kadai kapur kadai siten khoai we alai dewi ma Halo Tokon begila aku ladadun balik temu yargut Sobaha Wadim syak itu Namari adai pengajik khoai kabam Ngita kumbaong nginla daya kakam. Kaya lada kapat ba ang mangipat nyo nginong na way arlay lada bikway katay tak kway kabam. Siapan khwai khabam lada jia baki pen Kenya kapor ban sedang khwai ban se hapen dam warla kila bun ketukane kila ekerhoi banyo sedang no ya ka we alai Suno kukak kawi sedang we alai ai we alai da wi mo Đâu vị vậy. sibet kham kenja ai ni ki kenyang Ai đâu không có biết không biết. dah dan bok mo Cho. babun ki ai da wi ha kapor we alai dau shau don mo ong ba shau ai dau shau Kenang ba video apa ni sim mentatek hakapor kababian. Iwanam ke program kembalakran na pensai subha banyaburom banlang disiplin kenang ba kanlang kabaitrat kani ke jenis kwai doka. Bekamtam kini ke badi jendi kinde ban penwet ya kini ki program sibet andaladai kapor ban sedang. Namar yong lupa namar lada piwet desi dabo kwai kalong ke Tesui lupa di jendam di kaki apa ukwai rasadron way are right jeruk Kekantan kini keperot kebayarat dan penting kini yang lupa maksud kini nopat sekendang bat penjara kini keperot kini kebadi jendela ni kebadi nakidroro sebagai lapatai anda tay kapor bantang werai wanda melek penwet ye keperot rawan baginang kwai namar kapor werai kedai kapor kebakon santam dan keperot rawan lada piyo gido kebedet kende ban mare ban kau kwai soa kenang bapiyo ye ki price ye pindah je kita kah kebakame kena kalian mendenginya kublai kantam ya kini ki arsenong kowe kedai kesenong malngat bat kowe kedai kesenong lamler kebelai di timbet nak bentar ke demi nak bentar penlang yang kene ke dina krop kwai doka ha kene ka apa terus benar bopra arajara penrius bat kunjoro ngai kublai nak bentar dan kitrai pun bat kunjoro ngai kublai nak bentar jom di police department kibrai ke timbet nak bentar kene ke dina krop kwai nado DC nado SP nado video Tester nado fisheries ke bangilayak nempa ha kene ya kene ka fishing son suabangin le sebetulnya ai sebelah kantam nak bentar ke pi ke pelabuhan sebelawan nak jinai lesi nak kijong kisnam la kijong kisek lawan nak duk menen ke sibo seka tena kalian ke sini ngimtan ke dono pene baik la ke bok la ke set ke pi ha kene ya kene ke dire kok fai da ha kene ke sini
Sekunjur ngai kuble samtam ikili ginom di jinte daklan mapi ginom la lesi baginyo ekabam nado di program nado di kungi ginom punya lesi kumbang nado panong yapi sobha bandadi ka ero ende bandi klama ko ende bensin kabutan nama program nulik koi kalan kalan di data utek hakano di data bakat no bayu ende bensin kabu naga benta jadi program Kalian ada di percaya nak kalian berdiri tungkatak lagi kerja terulang nado juga di jendir berkumpul na kalian pergi program ro tungkatak kerja terulang banyak pet bansati lagakan menu pada kita do simpet ha lesi pula banyak berpentam sunde bentan kemensil bisni na kalian berjumpi sekendor kilang becek kumbajulang aman na kita kuai ni mantan dio sio ban puli sekendor Henry, kan supaya kendan lakukan kendan tentang nak kalian pergi ke Pakawan Selabun bah Laira Ikhwan. Dengan net bah bon ke belakang ke kendan kendan baik nado kajing nado ka jitau gitu. Sekumbang lakukan akan notis ngepek baik tentu. Dengan kalian pergi ke Pakawan ro. Ini pentingnya kepelas sekarang akan ke anta Pakawan. Dengan Islam mengingat dia proses menantau nama arba'in tangsa menenjat minit. Dengan sesat begini ni nak fokus bantuan thau di doa di tepi. Anda bantuan thau di doa kita ngapa? Umdai pun dokumen tentang bantuan thau. Kita bentuk jalan kita di tempat yang dia kasih, yang dia di thau. Batun rai lagi cepat. Bat nak kalian ke volunteer. Selamat sangat dengan lupa hal ni senang. Sebentar kemudian langit semua sini. Kam keluar ada bidan hati lu guna bisa taruh. Antap pulau kawan video gimana? Sinum lah panuan ra lesekan bahan dia kapur ke jumpi. Oh, ladai bahag ada mo. Kani kapung ke balai. Tu bang apa ni mana nak sedang kedai kapung ke pasau. Ke udang kurlen ke bekal kurlen gitu arma bapun dan warna ni popes kenang banyak orang lama. Segala ini kena kendai dan penwetan Kumpulong na doon mana? Sebelajar kan yang lupa ni mo anda nak kau bilang wan lepas ni mo jeng theo jeng kidok kha ini pechwa hang ne pung kebasan lah ken dadok ne kem dad kau siapa kemek mo Yang saksi betul bon kibala dab bandaj nama bon kibala lai theo kadok wala kataru kadok khape kadang dathi Sigilo sanspa kendai pulai pungiba na kapung gebar peje kene ke jinthau ni mo peje kene ke jinthau tu ke pathoro subhana wit e mo I slip Sigilo sanspa san punyo na kapung iba na kapung gebar ganiro kapung iba kamrit kami kloy na ka tiket number saun riulai te ganiro we kedok kabla kame te ready lama mo na ka tiket number nyo kendai not toh ini lek pet
nó ya cái jeng theo jong kidok kha mà cái jeng dat jong kidok Ar kha kilo malah Sanspa i kenca Sanspa live go argram tung ini perikan emo kidok kha Jadi lah orang di lama mo Lai kilo live going gram na kapung lai kilo lai grosau kue gram Ready lemari Soalnya bang kidok kha Siglo Sanspa live urusan na kapung ba na kapung grosan na kilo lai pak Kendai Pundai Kung na kapung grosan kali ready rai tiket nomor live na tingkat nomor live halai live ralai Siglo Sanspa Prab Sangram Kung na kapung grosan na Nyok Wegram Kung na kapung roar na tingkat nomor San Riu Sigilon Rupa Ar Sangram Pungringkong Sigilon Rupa Live Program Pung na kapung grosan Sigilo Sanspa Arfurana ketingkat nomor Iwenyo Rio Dampung Sigilo Nyospa Nyofrio Dampung na kapung grosan na ketingkat nomor Iwenyo iwinat layar ketingkat nomor Iwenyo Layar Arkilo Laispa Sobram Pung na kapung grosan Sigilon Ruspa Sobram Pung na kapung grosan dai Sigilo Sanspa Sobrai Pung na kapung grosan Siglo Sanspa Hawe Pung up nagarung rata Ruspa Arpo Sobram Pung na Siglo Ruspa Androgram Pung na kapung grosan Raspa Kat Sobram na kapung grosan Arkilo Sauspa Punai gram na kapung kaba Ar Sigilo Raspa Nyobram Pung na kapung grosan na tingkat nomor kirim perai Sanspa Sampupra Pembentong na tingkat Sigilo Sanspa live san na kapung pesan na kemudian juga boleh kita biarkan Sigilo Sanspa underbar gram pun kilo sanska ngeribuan Sigilo Sanspa live fly pun na kapung kebesan Sigilo Sanspa upfly gram pun pek kini kidok akalanya Amel tetap Kapweng karo Not ini new pe jeng ini jeng kia jeng kidok new mah way
Ini kali kalau bet rumah menipu ada kita kebagian ai kumpin ke gubernur. Kena ke banang lai kilo lai pue gram. Kata kena ke ar kilo sanspa sanpo ar ar mata ke balai ar kilo sospa kena gram. Kena ke basau pa ar kilo sospa yo pue. Kena ke basan ar kilo lai spa 100 gram. Reu si kilo praspa prapun reu gram. Nak banyu si kilo praspa nyu pun reu gram. Kena pra si kilo praspa katsau. Kena kalas jong kalak. Makanya kita prateli kilak. Lai sausan.